Lazarus Ramolocha ke mongwe wa dimilione tsa Maafrika Borwa ao a nang le bogole jwa puo le kutlo. O dirisa diatla tsa gagwe go ka bua. Ga a letla seno go ka mo thibela go bula kgwebo ya gagwe. Sebonekgethe yo e leng moranolodi wa puo ya diatla o ile a re thusa go ka buisana le Ramolocha. Deaf people around here don't have own businesses. So I thought for myself that it's best that I should do it, have my own business. Ditšhono tsa thuto, go bona tiro, ga mmogo le go bula dikgwebo ke tseo ba sa di fitlheleng bonolo. I feel that freedom is not 100%. It's not equal to the hearing people. For instance, in farming, there are no deaf people there. In tenders, no deaf people get tenders. Moranolodi wa puo ya diatla Sebonekgethe wa dumalana gore ikonomi ga e ungwele bao ba nang le bogole jwa kutlo le puo. Ha ba kgone go hiriwa ko meberekong because la ba gote ha re hira motho yo o sena le bogole ba puo tshwanetse re mo hirele le interpreter. Tlamele re patele interpreter re patale le motho o ha batla go sheba ba re di cost tsa mo rena re ka se kgone go a tura. Batho bao ba nang le bogole ba puo le kutlo ba ikuetse go pusa go ka itlhaganedisa lenaane la go dira puo ya matsogo, puo ya bosetšhaba. Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng.